Twildet Alleanza Nazzjonali li se tkun ta' wens għal dawk li għandhom mart rari u l-familji tagħhom. Il-National Alliance for Rare Diseases Support Malta ħarġet mill-fondazzjoni Marigold u ser tgħaqqad id-diversi gruppi żgħar li diġà qed joffru l-għajnuna. Is-Sinjura Michelle Muscat, chairperson tal-Marigold, spjegat li mart rari jista' jdum biex jiġi identifikat, kultant ikun tard wisq. Ir-rabat jgħaddu minn mumenti diffiċli. Tħossok li inti mintix qiegħda tgħin kemm tista' lil dak li jkun. Speċjalment fejn illum il-ġurnata kulħadd jara kif jagħmel u jagħti dak kollu possibbli lill-ġenituri tiegħu u lit-tfal tiegħu. Meta inti għandek marda rari u laqas it-tobba ma għandhom il-kura jew inkella lanqas huma stess ma jafu eżatt x'inhi. Jiena nitkellem meta kelli l-mama tiegħi. L-Alleanza ser tara li jingħata appoġġ li s-soċjetà tkun edukata u konxja li l-awtoritajiet ikunu marfa dwar il-ħtiġijiet ta' min hu marid, li ssir riċerka li jinġabru fondi u li jsir networking ma' organizzazzjonijiet ikbar. Sean Hepburn Ferrer, iben l-attriċi Audrey Hepburn, kien preżenti waqt it-tnedija tal-Alleanza. L-attriċi wkoll kellha tip ta' kanċer li jaffettwa bniedem minn kull miljun. It was a very difficult for us to accept. One, because of course she's our mother and she's this beautiful and valuable human being who has contributed so much and she has the means to get better, and if there's an expensive medication, we'll all do whatever it takes to get it. But there was no such thing. Bina għamel minn kollox għal kura, kellem sptarijiet madwar id-dinja u prova terapiji alternattivi, xejn ma riżulta effettiv. Nothing, and no one to talk to. That is the best news of what's going on today. Iben Audrey Hepburn illum huwa ambaxxatur tal-Mart Rari għall-Eurordis, Alleanza non-governattiva Ewropea li minnha ser tagħmel parti l-Alleanza ġdida Maltija. Qal li l-inizjattiva li ħarġet mill-Fondazzjoni Marigold ser tgħin biex li wieħed iħossu waħdu issir ħaġa tal-passat. They have made this loneliness, the bad part of rare, a thing of the past. L-Alleanza hija magħmula minn professjonisti, ġenituri u nies fis-settur li lkoll qed ixammru idejhom biex l-isforz kollettiv ikun jista' jgħin aktar minn dak individwali.